da ste mi dobro i da ste spremni za novi video koji sam pripremila danas za vas. Radi se o Balea proizvodima. Svi znate koliko volim DM. Ja svaki puta kad dođem u Hrvatsku skoknem do DM-a i tamo kupim dosta tih beauty proizvoda, a moji omiljeni su definitivno Alverde i Balea. Balea je jedna odlična marka, meni se jako sviđa zbog toga što je zaista odlične kvalitete, a sa druge strane je i vrlo cijenom povoljna, pristupačna, tako da svako u biti može biti njegovan i svako si može priuštiti tu neku ljepotu kod kuće sa Baleom. Doduše volim i puno drugih hrvatskih marki o kojima bih vam možda mogla pričati u idućim videima, ali željela sam napraviti ovaj video o Balei, usredotočiti se na Baleu kao brand i dati vam preporuke mojih omiljenih proizvoda od Balee. Znači, ima ih dosta, ja sam ovdje pripremila proizvode koje želim podijeliti sa vama. To su znači neke moje preporuke, moji osobni favoriti. Ja se nadam da ćete i vi podijeliti vaše Baleine favorite sa mnom dolje u komentarima, jer ja ću to sve zapisati na neku moju wish listu i idući puta kad budem u DM-u definitivno ću kupiti par tih proizvoda, sigurna sam. Pa krenimo od proizvoda za njegu kože. U zadnje vrijeme zaista volim Baleine proizvode za lice i za područje oko očiju. Prije sam uvijek voljela kupovati neke skuplje high-end proizvode za njegu lica, ali sada sam se uvjerila da u biti nije niti stvar toliko do novaca, već zaista ja sam si pronašla te neke Baleine proizvode koji su zaista cijenom prihvatljivi, a opet meni odlično djeluju, imaju super rezultate na moje lice. Ja jako volim koristiti ove kao ampulice, o tome sam već pričala u jednom od mojih beauty hauла. Ovdje trenutno imam Q10, znači sa koncentratom Q10 i to je koncentrat protiv bora, sadrži 7 kapsula. Možete ih koristiti znači povremeno, kao neki intenzivni tretman, možete ih koristiti i češće, znači svaku večer, prije nanošenja vaše noćne kreme, ovisno o nekoj potrebi vaše kože. Ja volim sve kapsulice koje ima Balea, ima znači i plave i crvene i njih isto koristim. Trenutno sam vam odabrala ove za pokazati, ali preporuka je i one plave i crvene, znači jedne su sa morskim koncentratom nekih algi. Sad ove crvene nisam sigurna što sadrže, ali volim ih definitivno. I ove za područje oko očiju koje koristim već od prošlog ljeta sa ekstraktom zelenog čaja i vitaminom E, i to je baš koncentrat za područje oko očiju, isto tako sadrži 7 kapsulica i ja ih jednostavno obožavam. Obično ih koristim jedanput tjedno, neki puta i češće, ovisno o nekom mom stanju kože u biti. Što se ostalih proizvoda za njegu kože tiče, meni se jako sviđa Balea Beauty Effect linija. Znači, proizvodi iz te linije su mi nekako najbolji, najviše mi odgovaraju mojoj koži, mojem tipu kože. Izdvojila bih ovaj Eye and Lip Serum, znači serum za područje okolo očiju i okolo usana. Ja ga koristim na večer prije spavanja, na područje okolo očiju. Dolazi vam u ovakvoj bočici sa pumpicom, sa dozatorom pumpicom i tako je neka gel konsistencija, vrlo lagana tekstura, lijepo se upija u područje oko očiju i baš zaglađuje i hidratizira, tako da jako volim. Isto tako ovaj Beauty Effect Fault and Filler, to je kao punjač za bore. To je jedna stvar koju koristim povremeno, znači ne baš svaki dan nego povremeno. Cijela ova Beauty Effect linija sadrži hijaluronsku kiselinu, znači odlična je baš za protiv starenja i protiv bora, znači za neko održavanje kože mlačnom, recimo to tako. Preporuka je koristiti ovu kremu ujutro i na večer, nakon čišćenja lica, nanijeti izravno na bore, na primjer mimičke bore oko očiju i usana, te nježno umasirati. Idealno je i kao podloga za šminku. Znači, možete koristiti ovaj proizvod gdje god imate neke mimičke bore. Možete ga koristiti za područje okolo očiju, okolo usana. I ne znam, meni se jako sviđa ta Beauty Effect linija i zaista ju preporučam.
Još jedna stvarčica bez koje ne mogu i koju uvijek kupim kad sam u DM-u je ova Balea Sieben Tage Energy Kur. Znači, ovo su vam baš ampulice, dobijete 7 ampulica za jednotjedni tretman. Imate ove ampulice i iz Beauty Effect linije, isto sam ih koristila i preporučam ih, jako su dobre. Ove ampulice ovdje su vrlo hranjive, hidratizirajuće, energizirajuće i nakon tog jednotjednog tretmana koža vam zaista postane jako lijepa, blistava, mlađahnog izgleda, jednostavno obožavam, a vrlo je povoljno cijenom. Zatim jedna maskica, to je ova Balea enzimska peeling maska za lice. Dubinski čisti i proljepšava izgled kože. Nesi se na kožu, lica i vrata, ostavite ju da djeluje 5 do 10 minuta i isperete toplom vodom. To vam je u biti maskica umjesto peelinga, ne sadrži one mikročestice, neće iritirati vašu kožu, a opet dubinski će ju očistiti. Jedna vrlo lijepa maskica, vrlo zahvalna za svakotjednu uporabu jer baš ono lijepo dubinski očisti kožu lica. Zatim ove isto maskice kao pakiranja su po 2, znači za 2 uporabe u biti. Dostatna je za 2 uporabe, ja trenutno imam malinu i vaniliju, maska za intenzivnu njegu lica, ali u biti volim sve maskice iz ove linije. Volim njihov miris, volim to što su izuzetno hidratantne, baš onako pampering, znači imate baš onako fini osjećaj da njeguju vaše lice i ja ih jednostavno volim i volim efekt koji imaju, znači nakon toga mi je lice zaista onako fino, lijepo, hidratizirano, glatko. Volim ljudi. Imam i ove maskice koje su u biti u pakiranju od 4 i to su za područje oko očiju i usana. Kaže za sve tipove kože, intenzivno hidratizira, zaglađuje bore i umanjuje podočnjake. I ovo je jedna super stvar, ja se to baš onako fino namažem na područje okolo očiju, na usne u biti. I to tako lijepo hidratizira, ostavim da djeluje nekih 15-20 minuta, nahrani baš kožu i zagladi vam sve te neke borice, to sve nestane, ali treba djelovati u prevenciji, znači bitno je preventivno početi njegovati kožu lica kako bi se održala mlađom i kako bi lijepo izgledala, znači dugi niz godina, bez obzira na vaše godine, bez obzira na koliko ste vi stari ili niste stari, ne znam, gluposti pričam. Uglavnom, što vam još trebam pokazati? Ovo je još jedan must have, znači ovo je jedna stvarčica koju ja obožavam i jednostavno ne mogu biti bez toga. Ovo su flasteri za područje okolo očiju, izrazito su hidratantni. Sadrže koenzim Q10 i jednostavno ih obožavam. Ja ih držim na području okolo očiju jednom tjedno, tako nekih 20 minuta do pola sata i baš fino nahrani područje okolo očiju. Kao što ste već mogli shvatiti, ja sam lagano opsjednuta njegom područja okolo očiju i uvijek isprobavam neke nove stvarčice i jednostavno volim njegovati to područje jer na neki način mislim da se na tom izuzetno osjetljivom području prvo kao prikazuju neki znakovi starenja, lagane borice i sitne linijice, tako da je izuzetno bitno održavati to područje hidratiziranim, tako da vam cjelokupno lice izgleda mlađe i jednostavno ljepše, ne znam, meni je to neki fokus, onako područje okolo očiju da izgleda njegovano, mlađahno, tako. Tako da nikad ga ne zanemarujem, uvijek imam neke proizvode za područje okolo očiju i moja prijateljica mi je baš komentirala da ima neke flastere koji djeluju kao protiv podočnjaka, ali joj onda tako splasnu podočnjaci, ali da joj i suše to područje okolo očiju. Ali nema ove, ja mislim da ima one od Sephora, ja njih nisam do duše probala. Za ove vam mogu reći da vam neće isušiti područje okolo očiju jer su baš specifično rađeni na to da hidratiziraju područje okolo očiju, da hrane područje okolo očiju i da djeluju kao neki anti-aging. Znači, područje okolo očiju izgledat će odmoreno, mlađahno, hidratizirano, nikako isušeno, definitivno. To vam je jedna moja velika preporuka
I sada, što se podočnjaka tiče, na to ne bih vam znala odgovoriti jer ja u biti imam takvu strukturu lica da nemam nikad podbuhle podočnjake ispod očiju. Eventualno kada sam umorna znaju mi se onako stvoriti dosta veliki kolutovi. Doduše nikad nisu tamni, ali baš znaju biti izraženi onako cijeli kolutovi. Znači oči mi dodatno upadnu jer i onako mi je takva struktura lica, tako da jednostavno nemam problema sa nekim podbuhlim podočnjacima. Ali evo, što se tiče preporuke za zategnutu, mlađu kožu lica za jedan odmoren, svježi izgled, definitivno ovi flasterići, a i svi ovi proizvodi iz te Beauty Effect linije koje sam vam preporučila jednostavno su amazing, odlični su. To je više manje to što se tiče njege kože lica. Sada bih se još osvrnula na Baleine gelove za tuširanje. Ja trenutno imam ovaj sa mirisom magnolije, mošusa i nara. Zove se Beautiful Feelings i to je limited edition. Ja jako volim Baleine gelove za tuširanje jer su hidratantni, meni ne isušuju kožu, vrlo su jeftini i prije svega sviđaju mi se zbog mirisa. Oni uvijek izbace neke odlične nove mirise kojima ja ne mogu odoljeti, tako da eto, to vam je jedna preporuka. Zatim jedan proizvod kojeg već jako dugo koristim i svaki puta ga ponovno kupujem je ovaj korektorić protiv prištića Balea Young i evo, malo ga još imam. Ponovno ću ga morati kupiti. Ja ga koristim u nijansi broj 3 Sand. Vrlo je jeftin, cijenom znači izuzetno povoljan, a koristim ga zbog toga što kad god imam neki prištić, volim staviti taj korektor jer ne samo da će prikriti prištić, nego će i svojim antibakterijskim djelovanjem pomoći tome da prištić se osuši, da što brže prođe s vašeg lica. Znači, uvijek je dobro imati neki antibakterijski korektor protiv prištića, zbog toga što neće dodatno izazvati erupciju prištića, neće vam dodatno začepiti pore, već će zaista djelovati antibakterijski i protuupalno. Ima neka znači protuupalna i antibakterijska svojstva što je uvijek bitno po meni. Imam još par stvarčica. Ovo je jedna kremica koju sam nedavno kupila u DM-u, obožavam ju zbog lijepog pakiranja. Jako fino miriši sa ekstraktom trešnjenog cvijeta i podsjeća onako na Niveine kremice, samo što je ova naravno parfimirana, dok je onako Niveina onaj standardni, znači klasičan miris Nivee. Ova kremica nije toliko gusta koliko Niveina kremica, ova se vrlo brzo apsorbira u vašu kožu i to je jedna multinamjenska kremica, znači možete ju koristiti za tijelo, za ruke, za usnice. Ja sam ju pokušala koristiti i na usnicama, nije mi bila dovoljno hidratizirajuća, za ruke mi je bila odlična, za tijelo ju ne bih koristila jer je premalo pakiranje, znači mislim da bi mi bilo dostatno za jednu upotrebu, maksimalno dvije. Uglavnom, super kremica za ubaciti u vaš neseser i jednostavno u vašoj torbi uvijek ju imati sa sobom jer uvijek je dobro imati tako neku kremicu za ruke i da, to ti je to. Za kosu ovo je jedno ulje koje već dugo koristim i kao što možete vidjeti, ne znam, bočica je nekako sva deformirana, to je neka plastična bočica, nije mi jasno zbog čega se toliko deformirala, ali uglavnom sadržaj je odličan. Vrlo jedno hranjivo ulje, sadrži znači jedan hranjivi kompleks, argan ulje i vrlo je jeftina, meni je odlična, već u, ne znam, valjda godinu dana koristim. Nakon što stiliziram kosu, obično ju znači izravnam i speglom, onda recimo 2-3 pumpice ovako doziram na ruku i onda umasiram, znači utrljam baš na krajeve kose. Doduše izbjegavam korijen kose, ali ne masti, definitivno ne masti, lijepo se apsorbira u kosu i baš je daje onako neki svilenkasti, sjajni efekt i na hranju i super je. Zatim sljedeći proizvod, kad smo već kod njege kose, je ova Balea bočica i to se radi o zaštitnom spreju, znači toplinskom spreju, ili
repeat ili rewind Train It Up spray za zaštitu kose od topline. Sviđa mi se pakiranje, cijena mi je bila vrlo pristupačna. Jedna negativna stvarčica je što vam pruža zaštitu do 200 stupnjeva Celzijusa. Ja sam kasnije primijetila da se recimo moj Figaro ugrije do 210, možda čak i 220, tako da nisam sigurna da li ću ponovno kupiti jer opet trebam neku najveću moguću maksimalnu toplinsku zaštitu, ovo je evo do 200. Ima čak i proizvoda koji vam daju do 180, ali ja ću se potruditi naći one do 220 ipak. Ali mogu vam reći da je jedan jako lijep sprej. Ja nisam primijetila da mi nešto loše utječe na kosu ili da ju dovoljno ne zaštiti. Tako da, eto, jedna moja preporuka i naravno uvijek koristite te sprejeve za zaštitu kose od topline. Ja sam provela jedno vrijeme kao ma šta će mi to, ne treba mi to i zaista sam primijetila da mi se kosa dosta oštetila u biti. Jer ako ju svaki tjedan tretirate sa fenom, sa peglom, sa Figarom, sa čim god već ne, ovo vam treba, vjerujte mi. I zadnja stvarčica je deodoran od Balea. Ja inače više volim kao neutralne deodorane, recimo Nivea Pure Natural, Bourjois Mineral Deodorant, ali otkrila sam ove Baleine koji su bez parabena, bez aluminijskih soli. Meni je užasno bitno da mi je deodorant bez aluminijskih soli, a teško je naći deodorane bez tih aluminijskih soli koji su dugotrajni, koji će vam pružiti dugotrajnu zaštitu. Tako da evo, ja sam malo eksperimentirala sa ovim Baleinim deodoranima zbog toga što su bili izuzetno povoljne cijene. Ovdje kaže 24-satna zaštita i bez tih aluminijskih soli. Ja sam rekla, probat ćemo. Znači, zaista su dugotrajni, meni odgovaraju, mirisi su lijepi. Voljela bih da su takvi i neutralni, recimo. Ipak, što se deodorana tiče, ja više nekako volim da je neutralan, pa si poslije stavim parfem, ali ajde, dobro, može proći, sviđa mi se, nije loš. Iako je parfimiran, nije onako overwhelming, znači definitivno je prihvatljiv. Uglavnom, ja trenutno koristim ovaj Golden Magic, ali imam i neki vanila, orange, ne znam, uglavnom imam ih dosta i volim ih i preporučam. Eto ljudi, to su bile moje preporuke Baleinih proizvoda, to su trenutno neki moji top proizvodi od Balea kojima se uvijek vraćam, koje uvijek koristim u svojoj nekoj beauty rutini. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan, da su vam se ove moje preporuke svidjele, da ćete možda isprobati neke od ovih proizvoda. Ukoliko se odlučite isprobati ih, javite mi vaše dojmove, da li su vam se svidjeli i obavezno mi javite vaše Baleine favorite. Možda vi koristite neki proizvod koji ja nikad nisam niti probala, tako da nisam svjesna što propuštam i voljela bih da mi vi to preporučite tako da mogu isprobati taj proizvod. I onako Balea je cijenom vrlo povoljna, tako da vjerujem da ću svi uspjeti to priuštiti. Evo, sada vam šaljem veliku pusu iz Italije. Ukoliko ste zainteresirani, možete pogledati moj novi fashion haul na engleskom kanalu gdje sam vam pokazala ovu majicu i još neke stvarčice koje su me oduševile u proteklih mjeseci, koje sam jednostavno dodala u svoj ormar. Ostavit ću vam link dolje u infoboxu. I ništa, ja vas sada puno pozdravljam, šaljem veliku pusu iz Italije i vidimo se opet uskoro u mojem idućem videu. Bog, pusa! Što će nam više manje biti dovoljno za tjedan dan. U stvari kupila sam u Lidlu i nakon toga sam otišla i u Iperlando supermarket. U Lidlu sam kupila voće, povrće, paštu, kruh, neke kolače.